Жаштар каракмас, şu 7-8 komanda oldu. Жашыңыздарға карабай келип, колдоп туруңуздар. Келесиңерди айтып боло. Качан келесиңер, качан келбейсиңер. Misal bugün Biz күтпөйбүз. Şekerim ne oldu? Toz olmaya kaldınız? Ayttım o. Gol oldu mu? Gol. Qancha gol bo'ldi Cengiz? 3-0 ha? Oldu osunda tatib qo'ying, fonga qo'yib qo'ying. Oraya oyna. Dört nol bo'lib ketdi o. Ay!
Assalamualaikum, hurmatli жерлештер. Көптен күткен футбол башталып, burada şu айырбаштар келді, Xudoga shukr. Endi shu futbolimizni ulantib, buyursa поколение qilib, bizden cho'nglarda, bizden ulug'larda, shu Aqbuloq ailenin jigitleri kelib, qo'llab berib qatnashib tursangizdar inshaalloh. Shu yerda o'yin kutgandan yaxshi so'zlar bo'ladi, yaxshi planlar bo'ladi. Aqbuloq fonduna, Aqbuloq ailene yaxshi bir elga jurtqa foydasi degan, не то что ayılda, shaharda жүрген, Moskvada жүрген ballarga da foydasi bo'lgan yaxshi bir o'y fikrlarni, yaxshi planlarni kelajakda chiqarishimiz xolos. Kelib turmizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli Aqbuloqlik жердештер, Moskvada bugun Aqbuloqlik yoshlar to'plab kichkina shu mini futbol qilib, cho'g'ilib, yaxshi kecha o'tkazib o'tamiz. Rahmat shuncha yoshlar bordi kelib, Palantik azam yaxshi bloger bo'lib, shu bizni tartib berib o'tadi. Xudoga rahmat. Kelgan yoshlarga rahmat. Shu 7-8 komanda bo'ldi, yaxshi o'yin bo'lib o'tadi. Rahmat o'ynaganda yaxshi tinch o'ynab bordik o'z. Shunday intimoqda bo'lib, daha shu futbolni ulantaversak. Rahmat. Dostluktun, ынтымақтықтың символы. Так что спорт дегенде, Aqbuloq айылы дегенде, жігіттер, мындай немеңіздерге қарабай, жашыңыздарға қарабай келіп, қолдап тұрыңыздар. Мына бұйырса келешек жаштардығы бізден кейін балалар өсіп келеді. Құдай бұйырып, мынау Москва біздің 8-ші облас болып қалды. Көпшілік айылдаштар ушул жерде келіп, ынтымақ болып, жаштарды uyuşturup, ақылнасатыңыздарды айтып, неме қылсаңыздар, бұл дағы бір жақсы нәрсені жаратады деген ойдамыз. Браво жігіттер, мына ойынды біздің поколение 84-жылғы балалар ойынын алып, қолға алып, Құда қаласа мына өткізіп отырмыз, қолдан келішінше. Кейінгі ойын Құдай бұйырса 85-тер өткізіледі, анан бізден чоң поколение 82, 81 ақсақалдарды да шақырып кетеді. Келіп қатысып тұрсаңыздар жақсы болады сіздер. Ақсақалдарға келсін. Жазға шығып, Құда қаласа жақсы бір құрылтай қыламыз, ошол жерде күреш, спорттың түрін қыламыз, Құда қаласа жақсы пландар бар. İnşallah. Fakat çık. Senin arka futbol oynayamazsın. Ben gidip ettim var. Hadi bu şey. Ulan da. Çıkar çıkar. Beş gel. Ya. Güzel. Buyurun. Hadi bek.
Koş ona ne? Kana yok. Çok. Qanday deydi? Üstüge vurdu abi. Yürüsün hadi. Çok oldu be. Kurbanlıklar. Lan qayaqlar. Kurbanlıklar bilen akbulatlar oldu. Beder bulaq, toqma bulaq desen. Ha. 88'ler mi? 88 mi 84'ler. Kimden düşen Çıktı.
Saat 8'ge 9'da işimde turgan nemege uyuştuş керек. Дене алды белгиленгенге барлык согласен болуп атабы. Ошону сармаса өкмөттүн футболкасы кимдики мына өкмөттү алып кетти. Өкмөттүн алып болгон. Жакшыраак чогулуп турайлы дешиле ошол эле туурабы? Бизге бир сом бербейсиңер, биз силерге бир сом бербейбиз. Просто ошомакты бекемдеп, ака укашевди бекемдеп, ишиңер малдар деп мойнуна алышыптыр. Мына биз келдик мисалычы. Силер дагы ошондой болуп, досторуңар менен өзүңөр уюшуп, адресиңерди айтып коелу. Качан келесиңер, качан келбейсиңер. Мисалы бүгүн биз күтпөйлүк.